Hello, hi. Letshego at work over here. Every day someone will complain, stepmother this, stepfather this. All social media platforms, whether X, Facebook, TikTok, YouTube, someone will complain. And guys, let me tell you something. You have no business being anyone's stepmother as a girlfriend. You have no damn business being anyone stepfather as a boyfriend. Stepmother ke motho o ntsheditsweng magadi. Stepfather ke monna or mosadi o ntshitseng magadi. Re kaofela. Ne? Ke motho o ntshitseng magadi. Ke stepmother le stepfather. O ntshetsa eng? O ntshetsa motho o nang le ngwana or o ntshetswa magadi ke motho o nang le ngwana. Bo stepmother le bo stepfather bo bereka moo. Lona le tlhakanya position tsa lona tsa bo girlfriend le bo boyfriend. And bogolo ba nako, the moment le simolola le tlhakatlhakanya di-position tse, it's because of money. Le dumela gore tšhelete e tla le rekela di-position, guys. Just because wena you have money, wena you can buy bana ba ga that guy clothes, you can buy food, you can even take them to school because you people can. Basadi ke a le tshepa that. So, ebile, mosadi ha le mo positioning eo, you women, le position ya bo stepmother ha o sa e batla. O dumela gore o kgona thata. Tšhelete ya gago e ntsi thata. Ha o deserve go nna stepmother. Even if the guy is not ready to do right by you. Wena, o tlo ipha position ya bo biological mother. By force. You people do it shame. Basadi bile lona ke a le tlhompha. Le lona men out there, you do the same thing. Just because you have money to provide, you will leave your own flesh and blood, go start somewhere with someone, ana le bana, a se bothata, go a diragala, o nne ntate, o direle bana bao everything. Ha la nyalana, as long as go sena mo lobola e tsenang teng, as long as go sena mo bagolo ba tsenang teng, o girlfriend le boyfriend tse kgonang go dira. O girlfriend e nang le pelo e ntle thata. O kgona go direla bana ba boyfriend, o kgona go tsenya bana ba boyfriend sekolo. That's it. Ha o stepmother, tlogelang go ipha di-position. Tlogelang go ineya di-position tseo di a le palla. Le be le tla mo social media le tlo golla ke especially lona basadi. Now we must look at this men funny. You expect us to join you, basadi? You people have that problem. Lena le moya o ditshila. Wa gore when you are going through something, le someone as go treat sharp. Because that person, he didn't value you. Now you want us to look at this person. Re mo tlhoe. Re go thuse go. And there are women out there who do it shame. They will join you. Ba hotspotega. Ba tla mo nyonya that guy. They are there. Now we'll look at you, Kiri. This woman, she failed to value herself. Nah. I will not even look at that guy. I'm going to look at you. Oh, they were not married. Oh, no, she failed. She failed herself. Ake following batho nna. Nna ke tlo bola ke re na this one ke ena e fating. And then re be re nna le bothata ba eng? Izinja zegame. Go na le izinja zegame. Baby mama number 2, number 3, number 4. Wa bona the more number e oketsega. This ones, guys, o gana ele baby mama number 4. Baby mama number 4. We ipona sentle ele first wife of the polygamist. Ebile we ipona sentle o tlo controlla di baby mama tsele number 1, 2, 3 ba tlo utlwa ka ene ele number 4. Hi. Wena.
Hey, how stepmother sa anyone? O baby mama number 4. O okeditse palo. That's what you are. The baby mama number 2. Ha tshabe go tlhoya baby mama number 1. And wa bona the moment palo e oketsega from baby mama number 2, number 3, number 4. Ha ke itse na mpa ha e nna teng. After ngwana a re go na le moyanyana wa hate o nnang teng. These people, they can hate. Why? I don't know. Baby mama number 2 can hate baby mama number 1. I'm not serious. Not because baby mama number 1, she has done something wrong or she has said something off ka baby mama number 2. No. Baby mama number 2, she will wake up and hate on baby mama number 1 because baby mama number 1, she exists. Aba go nyonya. A o le girlfriend to girlfriend. A o le baby mama o baby mama. Ha o le mosadi o mosadi. When you were a stepmother, stepfather, magadi a ne a le teng a bile involved, bagolo ba etsela. Lona le di-girlfriend le di-boyfriend tse mosa. Le di-girlfriend le di-boyfriend tse provang gore nna nka kgona. Nka go jara le bone. That's what you are. That's what you are. Stop complaining ka di-stepmother. Stop complaining ka di-stepfather. Ene monna, you are not forced to take mosadi le bana ha o sa batle bana ba mosadi. Tsamaya, there's a woman out there who understand these things. Batsadi ba gagwe ba tla mo beya mo fatshe ba mo explain la for these things, they've been happening. It's okay for a man to come into your life. Monna a be a re ke batla wena fela. Let's go and start something. Nna le wena. Ngwana o tla tla ka di-holidays a tšhake a boele kae ko ga lona. And today, mo generation ya nou yana, dilonyana tse di yalo, e kete ke dilo tse maswe, e kete monna ha go rate sentle. Don't allow anyone a go tsenya kgotsa a go dirisa something e o sa e batleng. And le lona basadi, don't be desperate for lenyalo to the point of o dumele. A go na le bana ba 4, baby mama tse 4. Just because o batla lenyalo bo re e. If you know wena gore no, that this is too much. At least if it was 4 kids ka bana ba ka baby mama a 1, but now 4 different baby mamas. Ke tlo pota kae? You understand? O tshwanetse o itse before o dumela. So now that you understand stepmother, stepfather, stop confusing these things. Le confusa dilo. Stop it. See you on the next one. Love you.